mu muhanda hagenda imbaraga z'umuriro zikabakweka agafatwa. Ubwo buzutse bwaragiye buraza buzutse bw'itorero nibwo bwuzutse bwa nyuma ya bari teriteri ya ba John Wesley n'abandi bose buraza bugera mu bihumbi, ngo bwarangiye mu bihumbi, umwanditsi arangite ngo bwarangiye mu bihumbi 2000. Nico gihe 2000 nico ubwo buzutse bwavuka. Tumaze imyaka 26 turi mu idini, buzutse bwarashi. Amen. Amagambo karumvikana. Wanesa sibiwe. Ubuzutse nyabwo bw'umwimerere bwashize muri 2000. Tumaze imyaka 26 turi mu idini gusa. Tawuzutse. Amen. Tubana ukunda abinyabujumba basirimba, ukunda basimbuka, ukunda bagira. Niko abanyakigali bazabagira, niko abanyakampara bazabagira, niko aba muri Amerika niko bamugira. Ariko umurinzi ninde? Ni umuntu ufite inshingano. Umunyamasengesho nk'umurinzi ninde? Ni umuntu ufite inshingano zitatu. Ijambo rya mbere, Wanesa sifiwe, afite inshingano zo kurinda. Icya kabiri akagenzura ibyiyita Imana. Icya gatatu akaburira abantu igihe cy'akaga kisha. Umurinzi, inshingano y'umurinzi mwiza, y'umunyamasengesho mwiza asabwa kuvuga ubutumwa bwiza kandi ahereye mu wiwe. Kubw'urukundo nkunda Siyoni sinzatuza, kuko ngiriye i Yerusalemu sinzaruhuka kugeza ubwo gukiranuka kwaho kuzatambika ngo gutangaza ku museke, n'agakiza kaho kakamera nk'itabaza ryaka. Nuko amahanga azabona gukiranuka kwawe, n'abami bose bazabona icubahiro cyawe, maze uzitwa izina rishya rihimbwe n'Uwiteka, kandi uzaba ikamba ry'ubwiza riri mu ntoke z'Uwiteka, n'igisingizo cy'ubwami kiri mu ntoke z'Imana yawe. Tuzongera kwitwa intabwa, n'igihugu cyawe ntikizongera kwitwa umwirare, ahubwo uzitwa inkundwakazi, n'igihugu cyawe kizitwa uwashingiwe, kuko Uwiteka akwishimiye kandi igihugu cyawe kizashingirwa. Kuko umusore arongora umukobwa, niko abahungu bawe bazakurongora, kandi nkuko umukwe anezererwa umugeni we, niko Imana yawe izakunezererwa. Gatandatu rero iteme yacu, yewe Yerusalemu ushize abarinzi ku nkike zawe, tibazaceceka ku manywa na nijoro. Yema bibutse Uwiteka timugatuze, kandi timukamuhomere kugeza ubwo azakomeza Yerusalemu akahindura ishibo mu isi. Mwakira ijambo ry'Imana. Wanesa sifiwe. Nejejwe no kuba kuri uyu musozi ndetse no mu kino gihugu cy'u Burundi, muri uyu murwa mukuru wa Bujumbura, kuko nari maze igihe rwose ntagera hano. Paheruka 2011 ngo mperuka hano muri ruki. Ndashima Imana kuko yoge kandi gushitsa mu kino gihugu. Imana yabikoze ihabwa icubahiro. Ubundi kandi ndashima kuko Imana yabanye natwe, kuko mwene data ndotiravuze mu kirere c'indege ni hagufi, ariko nyine kiza gitera ubwoba. Ariko kuva iwacu tugashika hano, Imana yaturinze tugira amahoro. Imana yabikoze ihabwa icubahiro. Haleluya. Wanesa sifiwe sana. Kindi kandi ndashimira kuko nahagurutse ndi hano itorero ribizi. Shumba batwarasezeranye bambaye uburenganzira, ndaza barabizi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kindi congeyeho ndashima Imana kubw'itorero yewe n'umushumba ndabyumva, kandi nawe nabi gusanzwe mwumva, kongera kubabona nishimye, kandi mwarataye uburenganzira no kuri mwagize neza. Iyo mutaza kwemera abayumeti bari kuntumira ngo bikunde, ariko bwabahaye uburenganzira, turabishimira gukora mwese.
duciye bugufi ku bwanyu ngo Imana idakiranirwa ibaho umugisha. Ndashima kandi ku bwamwe ne data Kofi niwe twavuganye ni wantu wamutumiye antumira sinkaho ntazamzumva cyane kurya nabanje gusenga maze nkazumva tanzumva cyane ariko bigeze aho ndabyumva. Ndashima ko mwadutekereje. Hariho abantu benshi kandi beza kandi bakomeye kuturuta bakuru mu myaka bafite ubuhanga bwinshi. Iyo nje yantumiye rero uza nkunguye abantumiye savuga se bazantumira bashingiye kuki kuko nta kandi kuvuga sindabwo nje gukabza ngo nje gukabza kuri gato kuko nta mateka atangaje ngira si imiryango ikomeye mvukamo nuko nyine ndaho ariko kuba mwaratekereje Imana ngo ibaho umugisha rwose. Imana ngo ibagiriye neza. Wanesa ziviwe babwiye Petero Koloneli yabwiye Petero gwaravuga twagutumiye none wagize neza ko waje mwarantumiye naje garagize neza naje twese njewe nama tutegereje umwami Imana ari bitubwire ntabwo mfite ndabishaza mu bintu bya bindi je namwe twitugiye iki umwami Imana ari gute ari bitubwire naje gifitiye amatsiko namwe mugifitiye amatsiko twese tugifitiye amatsiko gusa data abikora ko bishatse. Bwana Yesu asifiwe. Ndashima Imana nanone kubwo abavandimwe benshi bari hano kuri umusozi abo tuziranye nabo tutaziranye kubabona kandi nongeye kukishima Imana ngishobogirire neza. Ndashima kubwo kubanandutira naherutse bavuga ngo ubucumwe wari hariya ariko naje burya naje sinanicaye uwaza ugenda nari hari naje ndahandi vuga ngo nasivye mu wanje gusa kuwa gatatu nageze kuwa kabiri nijoro saa 2 za nijoro basiba kuwa gatatu ejo ndaza none ndaza nako ejo ndahasiba narahandi nyine muri uwo murimo wa Yesu. Hanyuma rero kukubona kandi nishima Imana umuvandimwe turaturanye umuhana turabana muri quartier. Mazina yanje nitwa Bizimana Buhonde Frederic yose naje natatu ndi umugabo wubatse ufite abana 5 abahungu 2 n'abakobwa 3 kagira n'umukazana n'umukwe mfite n'abuzukuru 5. Amen. Ntwazabona bakabona mwerambwe ejo bundi gwese nguko umwana we mukurangana gute mwese bafite nk'imyaka nka 20 namwe murango ni umusaza w'uruhara twatungana. Bwana Yesu asifiwe. Ariko yo namahirwe y'Imana tuye Nairobi ahitwa Kasarani korera umurimo w'Imana mu itorero ryitwa ngo Rock Assembly Ministries niyo nkoreramwo rutiga Kasarani mba munsi inyowe n'umushumba witwa Bishop Buzicaza Moise ni umushumba wanje nyoboye harayanditse ayo ngayo. Haleluya. Hanyuma naje kutubane muri kino giterane iminsi ikurikiye. Ubu iyo baje kuntipitamwe ngo bampitemwe nani teme nzavuga harimo amateme arimo atatu wakoze ku mugingo bwanje cyane nimukuyavuga nkumva nimukuyatekereza n'ubu mu ndege sinaje mpaye ntekereza ingiri naza ndi kubitaho rimwe nyine ngayitekereza ariko muri je hari amateme atatu ari muri je. Ijambo rya mbere harimo iteme ivuga ngo ukubaho mu ubuzima bunezeza Imana bana bunezeza abantu kwishima kunezeza abantu bunye ngo bakore banezerwe bababone ariko iyo iri ku mutima cyane cyane nagira handi bavuga ngo suteme yayivuga ngo agaciro k'ubuzima bunezeza Imana kumva ndashize. Cya kabiri harimo iteme kumbwira avuga ngo gukiranuka mu murimo w'Imana gukiranuka mu murimo w'Imana. Abantu bari gukora benshi b'imperuka bagakora badakiranuka mu murimo w'Imana. Iyo birebeye inyuma uzubona nkaho bisa nkaho bigenda ariko mu murimo w'Imana ntibakiranuka mu maturo n'imitima yabo irabahamya ntibakiranuka mu nzira zabo ntibakiranuka mu miryango ntibakiranuka mu mago yabo ubuzima bwa buri munsi ntibakiranuka kandi ubuzima bubaye budakiranuka ni ubuzima burwaye yitaye mu gopfo gohwe. Yo teme indimu teme ya gatatu indimu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Se turi kumwe zo kunavuga sari ndimu ganirizo namara noneho kavugamwo amaraso ya Yesu amaraso ya Yesu amaraso ya Yesu andimu kabisa no tuvuye no muri Noheli ariko rero kubwo kwera ko badutumiye ngo tuvugane iyi teme
zakunda kubaha systeme cyane abandi kuko bazavuga rero mwazavuga umwuka yababwiye umwuka azakorana n'abantu umwuka nuzo ugikora mu kuko asikara gutegeka uzo warabaye robot ntuzobukira umuntu amen wanesa sivu sana umwuka azadukoresha koreshwa n'ubwenge Paulo yaravuze ngo zakoresha umwuka ariko nanone zakoresha niki n'ubwenge cyo gutuma kubona abantu bakora utuntu ukora ubuntu uyu yaracafite yakiri cyangwa ndagifite yakiri kuko ubwenge bukorana n'umwuka wacu niyo mpamvu ugomba kubaha iteme bampaye dusomye amagambo y'Imana y'umugaragu w'Imana Yesaya ari mu bahanuzi bakuru 4 niwe utangira ubanza agakurikirwa na Yeremiya agakurikirwa na Ezekieli agakurikirwa na Danieli abo ni bitwa n'abahanuzi bakuru kandi uyu nguyu yanditse ibice mu buhanuzi bwiwe yanditse arimwe ibice 66 bigereranywa n'ibitabo byose bya Bibiliya biciye mu gice bibiri igice cya mbere gitangira ku gice cya mbere kugeza ku 39 bingana n'isezerano rya kera igice cya kabiri kigatangira kuri 40 ukageza kuri 66 kigereranywa n'ibitabo 27 byo mu isezerano risha teme y'iki gitabo cyose cy'ubuhanuzi bw'igitabo ivuga hejuru y'ikoko kuko Uwiteka ari agakiza kacu Uwiteka ni agakiza kacu yadukijije iki haleluya yadukijije kurimbuka yadukijije icyaha cy'inkomoko yadukijije ibyaha bya bindi byari byarutse twahawe agakiza kuko izina ryonyine Yesaya riva mu gihe baracitse ngo ni Yeshaha risobanurwa ngo Uwiteka Imana ni agakiza Bwana Yesu asifiwe kikagiramwo ibice sinje mu magambo maremere kuvuga ubuhanuzi bwa Yesaya wenda ngo butandagira ko nashanga uzavuge mvuge ni ndanda magura ngo tuvuge twihuta kuko umunsi ntayo mfite narebye bwa munanse muri agenda mbona nta mwanya no kuyavuga tuzovuga makeya yo dushitse nyine nta mwanya mfite niko nanivuze rero ariko ubuhanuzi bwose rero nanone bukaba sividibize cyangwa bugira bice bitatu bikuru ijambo rya mbere igice cya mbere uhereye ku murongo wa 1 kugeza ku 39 biravuga ngo igihe cyo guhana no kubabarira abantu Bwana Yesu asifiwe igice cya mbere igizwe n'ibice bitatu bikuru igice cya mbere kuva ku murongo wa 1 ku 39 havuga ngo ni igihe cyo guhana no kubabarira abantu igihe cyo guhana n'igihe cyo kubabarira iki abantu Yesaya yari mabwira abantu akavuga ngo hari igihe cyo guhana Imana izohana ariko nanone zigarukira ngaho kuko ari Imana y'imbabazi haba n'igihe cyo kubabarira Imana si yo guhana gusa igira igihe izihana kagira n'igihe gute ibabarira haraho yavuze muri igice yavuga ngo yewe Israeli we ngo mbaye nkuretse gato mbaye ngize gute ariko nguzongera kugarukeho kandi ngo ufite imbabazi igice cya mbere kigizwe n'imice 30 bivuga ngo gusabwira gute yo kuba guhana no kubabarira ibyaha igice cya gatatu Bwana Yesu asifiwe haleluya igice cya kabiri nako kigizwe n'ihumure n'agakiza kuva kuri 40 kugera kuri 35 kivuga hejuru y'ihumure n'agakiza nyuma yo guhana nyuma yo kubabarira igice cya kabiri harimo ihumure n'agakiza kazaza kavuye ku Mana turi kumwe Bwana Yesu asifiwe sana Imana izomfashe nzigishe cyane kuruta kubwiriza kuko bazababwiriza abapagani ngo bakizwe ariko abakristo bazabigisha kugira ngo bakure sinye jambo ryumvisha bazabigisha abapagani kugira ngo bakizwe ariko abageze mu ikanisa bazababigisha kugira ngo bakure kandi amanyanga ari mugenda akorwa mu kintu cy'itorero mu itorero n'abakristo batagize gute batakuze bageze bari Rehobote geze ngo aravuga ngo abakristo bidini ni bikuri ngo abandi ni ibyapa baza bavuga ivyo badakora ngo bakayoborwa na kamere babuza abandi kwinjira mu bwami bw'Imana maze ngo bagakoreza abandi bitwara batakuza by the way mugani babongereza no kuvuga inzira mwawe ntacunzi nako nyine kari kaje sinzi ntacunzi amen Bwana Yesu asifiwe sana naringiye kubaza ngo se
mukunda ukuri ukuri kose Kofi niwe wantumiye kuri ijambo ry'Imana ndutira turabana ziko tazambebere. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ta sadaka naje kuzana hangaha. Injili si biashara, ni neno la uzima liletayo uhai ndani ya wale wanaopotea. Injili si biashara, ntabwo naje gucuruza, ntabwo naje kudandaza. Naje kugira abantu ngo aho wananiriwe. Haleluya. Hari teme yindi ndavuze yo niho kiyanyitegura yo ivuga ngo intambara n'ibigaragazo byo mu rugendo ngo ntibikagucogoze ngo bigukure ku mwami Yesu. Iyo ndayitanyyitegura sindayise. Intambara n'ibigaragazo byo mu rugendo ntibikagucogoze ngo bigukure muki mwami Yesu. Ngo ahubwo bizaba impamvu yo kukwegereza Imana. Niyo mpamvu nari uzana niseguye ngo ariko naje kameme nzogerageza nzokadiriye. Bamwe nzovuga ibintu byose mu izina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nari mvuze ngo igice cya kabiri ababwira hejuru y'ihumure n'agakiza kazaza. Igice cya gatatu kirangiza ari cyo kimwe yiteme yacu. Kuva kuri 56 kuza kuri 36 ababwira abaha icizere kigiye kizaza. Amen. Nari mvuze ngo igice cya mbere kiva ku murongo ku gice cya isura ya mbere kugera kuri 39 kivuga hejuru yo guhana no kubabarira. Igice cya kabiri kikava kuri 40 kugera kuri 55 kivuga ihumure n'agakiza. Igice cya gatatu kikava kuri 56 ukageza kuri 66 kivuga hejuru y'iki kuko igihe cyiza kizagira gute kizaza. Cyizere kizaza nico kirimwe yiteme yacu. Cyo cyatumye mvuga ngo yewe Yerusalemu we nagushizeho abarinzi y'nkiki. Yema bibuso witeka muramenye ntimugatuza timugahwemera. Iri jambo tuzoriganira cyane. Imana izomfashe izonshoboze ko nabiteguye no ko nabitekereje izonshoboze nzobivuga ko nabivuze tuzi. Bwana Yesu asifiwe. Kandi bizoza n'impinduka. Bizoza n'impinduka. Biterane natekereje n'utumiye ndatekereza amafaranga mwadepanshije yo kunishura kuva i Nairobi na hano harabayumbe aho hari biterane hariko ibiterane bitarese ko abajura bakomeza kuba bajura abasambanyi batakomeza kuba abasambanyi abagira gusozo bizabimariki ariko twibaze. Haleluya. So dukora igiterane kidukira kugutukura dutera intambwe kuko Paulo yaravuze ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Uwo ni we Yesaya. Reka murekera aho ngaho mvuge uko isomo ryanje rimwe rizangana iminsi tuzogariza. Narihaye imitwe igera kuri 7 wenda sinzi nzavuga ibishoboshye. Mutwe wa mbere tugiye kubaza ni umunyene ngo tuvuge ngo se umurinzi niki. Umunyamasengesho nk'umurinzi. Ariko se murinzi ijambo murinzi niki? Nituva kuri iryo jambo tubazanye tubwirana inshingano z'umurinzi mu buryo bubiri, mu buryo bw'umubiri busanzwe n'uburyo bw'umwuka. Igice cya gatatu tuzaganira ibiranga umurinzi mwiza, karaktere z'umurinzi mwiza. Igice cya kane tuzavugane hejuru y'inkingi 7 zigize umurinzi mwiza. Igice cya gatanu tuganire hejuru y'inyungu ziva ku murinzi mwiza. Igice cya gatandatu Bwana Yesu asifiwe. Tuvuge ahangaho Imana izofashe cyane izotinde amahame 6 agize umutima w'umurinzi. Niho biruzingiye. Nimba n'umwanya atari mutoya nzobireka ibindi byose mvuga aya mahame 6 agize umutima w'umurinzi. Umunyamasengesho. Bwana Yesu asifiwe. Niyo somo ryanje ryose. Hanyuma reka dutangire. Umurinzi, iyo bavuze umurinzi niki? Umurinzi ninde? Umurinzi ngo ni umuntu ufite inshingano zo gukuza ibintu bitatu. Ijambo rya mbere zo kurinda, icya kabiri kugenzura, icya gatatu kuburira abantu igihe cy'akaga. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Umurinzi ninde? Ni umuntu ufite inshingano zitatu. Iya mbere kurinda, iya kabiri
kugenzura. iya gatatu kuburira abantu igihe cy'akaga kije. turi igihe cy'akaga, turi mu gihe cy'akaga. hari umwanditsi w'umuhanga ejo umuntu arimo asoma arambwira ngo ubuzuse nyabwo bwatangijwe n'umugabo witwa ngo ni William Simo yabayeho mu kinyejana ubuzuse bwe bwatanga mu 1906 agitangiriye ahantu hitwa ni Los Angeles muri Amerika, kuko basenze umwaka wose kugeza igihe hamanutse umuriro, kuko ngo umuriro wamanutse ngo umuntu washaka umuriro ufite imbaraga zo gukwega umuntu uri kuri birometero 3 agafatwa. ariko iyo mbitekereje gutyo sasa ndamugeranye n'abanyamasengesho banone kama numva ese habe no kuri santimetero imwe sinzi niba bofatwa. Amen. Barasenze we n'abandi bagore barasenga umwaka wose kugeza igihe ngo hurutse umuriro, umuntu uri ku birometero 3, yaba ari mu modoka yaba ari mu muhanda hagenda, imbaraga z'umuriro zikabakwega agafatwa. ubwo buzutse bwaragiye buraza buzutse bw'itorero nibwo bwuzutse bwa nyuma ya Bari Teriteri ya John Wesley n'abandi bose buraza bugera mu bihumbi, ngo bwarangiye mu bihumbi, umwanditsi arangije ngo bwarangiye mu 2000. nico gihe 2000 nico ubwo buzutse bwavuka. tumaze imyaka 26 turi mu idini, buzutse bwarashi. Amen. Amagambo karumvikana. Wanesa sibiwe. Ubuzutse nyabwo bw'umwimerere bwashize muri 2000. tumaze imyaka 26 turi mu idini gusa. Tawuzose. Amen. Tubana ukunda abinyabijumba basirimba, ukunda basimbuka urabagira, niko abanyakigali bazabagira, niko abanyakampara bazabagira, niko muri Amerika niko bamugira. Ariko umurinzi ninde? Ni umuntu ufite inshingano. Umunyamasengesho nk'umurinzi ninde? Ni umuntu ufite inshingano 3. ijambo rya mbere, Wanesa sifiwe, afite inshingano zo kurinda. icya kabiri akagenzura ibyiyita Imana. icya gatatu akaburira abantu igihe cy'akaga kije. Udakoze ibyo bintu umunyamasengesho utazakora ibyo bintu, ni activité ni activité ngiyindi nirasisi. Amen. Wanesa sifiwe. turangiza amase, tumaze kuvuga amahame 6 y'umurinda y'umutima w'umurinzi. Tuzorangiza tuvuga ibyifuzo 6 umunyamasengesho wese agomba kugira, zose bitabuze ngo na kimwe. Ibyifuzo 6 umunyamasengesho agomba kugira, utabifite yireke ntase n'ibindi hakora. Haleluya. Mu buzima busanzwe se bisobanura iki umurinzi? Mu buzima busanzwe bwa munsi ni umuntu wese urinda ahantu. Iri torero ntifite mu burinzi umuzamu. Haleluya. Kandi bazabarinda ari iby'agaciro, tibaza barinda bitari iby'agaciro. Siko bimeze. Bazabarinda hari iki? Banke bazabayishira abarinzi, bakayishira abarinzi kubera iki? Hari iby'agaciro by'amafaranga. Abayobozi bakuru bazabarinda kubera iki? N'abantu b'agaciro b'ingezi mu gihugu bakabarinda. Hazarindwa ahari ibintu by'agaciro. Mu buzima busanzwe ni umuntu urinda ahantu mu kigo se cyangwa se umujyi n'ahandi bisobanuye. icya kabiri ureba niba nta kintu kibi kiri kuba. icya gatatu umenyesha abandi igihe hari ikibazo cyangwa kawo, akavuza hejuru akavuga ngo mube maso mwanzi yaje, akabwira abantu Mana himbaza. Wanesa siyosa. Muri Bibiliya bisobanura iki? Muri Bibiliya biravuga ngo ni uburyo bw'umwuka. Ezekiel yarabivuze kuri 3 no kuri 7. Mwana w'umuntu nagushizeho kuba umurinzi. Mwana w'umuntu nagushizeho kuba umurinzi. Wanesa sifiwe. Haleluya. Haleluya. Mwanisi yaranise Zakariyasi aravuga ngo igicaniro cy'amasengesho
mu gicaniro cy'amasengesho ngo niho isi y'umwuka n'isi y'umubiri biza bisabanira, niho biza bihura. Riye de la contre y'isi y'umubiri n'isi y'umwuka ni mu gicaniro cy'amasengesho. Ubuto ivisi zihuza igafunga ino pariti ya hano n'iriya, ipariti yo mu mwuka n'ipariti y'umubiri ni amasengesho. Kuko gusenga no kuganira n'Imana, gusenga no guhumeka, gusenga no urufunguzo rukingura ijuru, gusenga no gusabana. Haleluya. Gusabana n'Imana, gusabana n'Imana, ugusabana bisobanura iki? Gusabana ni ubushuti magara, gusabana ni ubushuti magara. Nuvuga ngo sasa uriya runaka azasabana runaka, nukuvuga ngo ni inshuti magara. Muri iryo jambo gusabana havishwe amagambo atatu y'igifaransa. Mana ishimwe ko ndi Burundi igifaransa bazacumva cyane, ntaco nzi cyane ariko zagerageza byibura kurusha icongereza. Hari jambo, hari amagambo atatu bazavuga. Hari ico bita ngo ni amour, hakaba nico bita ngo ni amitié, hakaba nico bita ngo ni intimité. Ayo magambo ko atatu agiye kuguhura regeranye. Hariho urukundo n'ubushuti n'ubushuti magara. Vanessa sifi. Gusenga nico kintu kizacubaka umuntu, ayo gatubigatera umuntu gukunda Imana, akarenga gukunda Imana akaba inshuti y'Imana, akarenga kuba inshuti y'Imana akageza ubwoba inshuti magara. Nta mafaranga yotuma inshuti magara n'Imana, nta gifaransa, nta cyongereza, nta sasperi, nta mazu, nta modoka yotuma ubushuti magara n'Imana. Ikintu kimwe gusa kizacubaka inshuti n'Imana no gusenga. Vanessa sifiwe. Mu mateka ya Bibiliya ba Mose bari abagabo bagazagenda ku musozi bakamara iminsi 40 ngo baza gutaha ngo bakaza barabwirana. Israeli kamwe ni mwifuke mu maso ko turanirwa kubareba. Ba Eliya bamanuye umuriro inshuro zigera kuri 3. Eliya witishubi. Eliya witishubi. Eliya witishubi. Nimba ni umuntu w'Imana, umuriro w'Imana uve mu ijuru gutwike. Nta kintu cyaza kibitera. Bari abagabo basenze Imana. Kuko gusenga kuza gutera umuntu gukunda Imana, igituma utazukunda Imana, igituma umutima wawe udakunda Imana. Ni igitangaza birababaje mu 2026 ngo baracabwe mukristo ngo tanga icyacu. Ngo nutanga icyacu ngo ni cya pasti, ngo ni cyane. Uracyari muto yewe. Uracyari bebe we. Uracyari bebe we. Vanessa sifiwe. Abandi barenza nga ubu nyine tubana n'umugabo nimukanga kumuvuga ariko yambere igitangaza. Umugabo w'umupasiteri tubana hari, uwo mugabo yateye ubwo. Nzashaka ngende gusa imbantorera mu wiwe buri mugoroba na mu gitondo, ariko naje kwishibika cya gico cyo muri migani kivuga ngo tugaheza karenge mu nzu ya mugenzi wawe muje atazagwaruka akakwanga. Gusa nico cyandinze, ariko ubundi mbantorera mu wiwe mu gitondo na nimugoroba. Afite ibintu namwigiye bikomeye cyane, n'umushumba kandi ukiri mutoya cyane. Yarambwiye ngo narabyubisha amakuru kumushaka. Arambwira ngo amaze imyaka 4 ngo ntabwo aheruka gutanga 100, 200, 500 ngo sadaka zatanga ntoyi ni 1000. Kandi 1000 niyo noti nkuru ya Kenya, niyo sadaka ntoyi. Aho ngo buri kwezi yakurangiye ngo agira 10,000 azashira mu bubiko bw'Imana bwo gushima Imana. Ngo iyo yayabuze ngo azayakaba, ngo se mu wiwe ngo iyo yashize gutuma zakabira urugo rwiwe. Ngo Imana niyo gito kutakabira. Buri kwezi azayatanga. Amaze akamenya inshingano ziwe. Umuhungu n'umukobwa, umugore n'umudamu baratandukanye bushize ngo bari gutandukana. Arabwira ngo norabashingiye ngo mubane muzabuzare mworoke. Sinabashingiye ngo mutandukane. Arabwira ngo nzoza mu wanyu, nzova mu wanyu ariko mwiyunse. Arara mu kirambi ukwezi kwa mbere muri salo, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu, ukwezi kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu umugabo n'umugore bariyunga. Kababwira iki kintu utaruzi. Hari ndimo bazari mavuga ngo tumenye ko dukinira mu kibuga abandi bakiniramo. Bakiniyemo kandi izo ntwari zaranishije. Ibyatunaniye harababishoboye kandi abo ni bazodutsinda. Imana ndizaza n'inzi imanza ngisa n'izindi imanza. Izosa na bya bintu zakunaniza n'umundi wabishoboye wari umeze nkawe. Umugabo w'umupasiteri kuryama muri salo y'umukobwa n'umuhungu le nouveau marié ameza 6. Hari n'abandi batazi niyo bakristo baba.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Umunyamasengesho nk'umurinzi mu buryo bw'umwuka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Risashinzwe ngo ashinzwe kuburira abantu igihe ibyaha ngo byabaye byinshi. Inshingano ye nari mvuze ngo mu buryo bw'umubiri ashinzwe kurinda, akabwira abantu ngo akaga karaje ni muhunge mugire gutagiza. Ariko mu buryo bw'umwuka inshingano ya mbere ashinzwe kuburira abantu ngo cyane cyane ibyaha byagwiriye, akabwira ngo ni mureke. Ese murazinduka munyirukana? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Icya kabiri ngo ashinzwe gusengera abandi no kubasabira kuma, akabikorera imitwaro, akikora imitwaro y'abarwayi. Ya amen. Bwana Yesu asifiwe. Atukuze Mungu milele. Agasengera abandi, akikora abandi batwa. Yo ariko sinze kuko iyo mpango iri hano yateye, ariko iriri iwacu hano ntayihari. Simbizi gasi ndumushitse gasimbaza. Ariko yateye ira kuvuga ngo esuranyohereza ngahe bamwe ngo ntuza kunsengera mwese murabanza munyoherereze angahe. He kurashingurana inganeze. Sengisha. Umva. Bwana Yesu asifiwe sana. Impano Imana yarasiduhaye kugira ngo dufashe abandi. Idutegeka kukwera imbuto kugira ngo duheshe Imana icubahiro. Ayo magambo arumvikanye. Impano Imana yarasiduhaye kugira ngo dufashe abandi. Idutegeka kwera imbuto kugira ngo iyo ihabwe icubahiro. Iyo dukoresha impano ahanini ni ugufasha abandi. Ni ugufasha abandi. Amewe. Haleluya. Mana uzomfashe, Mana ifashe Mana sinzite kunezerwa taratanga icigisho. Gatatu ngo nukuba maso mu by'umwuka. Agomba kuba maso. Inshingano ye yo gatatu nk'umurinzi mu buryo bw'umwuka ni ukuba maso mu by'umwuka. Akamenya igihe zagize gute, umuhana wagenze nabi, akamenya gusa beze gute. Mana ongera kandi. Haleluya. Niyo yavuze aravuga ngo yemba bibusa Uwiteka we. Muramenye ntimugatuze. Ntimugacecekera Imana ku manywa niki na nijoro ngo kugeza igihe Imana izahindurira i Yerusalemu hakabishimwe mu mahanga. Uri mu kuryama, uri umuyumbe, abantu muhana amanyanga yagwiriye ukaryama gutukwa ukabona ibitotsi gute. Haleluya. Kuba maso zabivuga cyane. Inshingano ya kabiri mu buryo mwuka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ngo nukwamamaza ubutumwa bw'Imana. Kwamamaza ubutumwa bw'Imana. Kwamamaza ubutumwa bw'Imana. Hari uburyo butatu bwo kuvuga ubutumwa. Amen. Ariko ubwa gatatu ni ngaho kino gihe abantu babuhaye agaciro gake. Turashaka kumwe hanga muri kino gice. Turashaka kumwe. Bwana Yesu asifiwe. Uburyo bwa mbere ni uguhaguruka tukagenda tukavuga tuvugisha akanwa kacu. Uburyo bwa kabiri ni ukubusengera, gusengera bavuga ubutumwa. Uburyo bwa gatatu ni ukuba twega ubutumwa. Tukabiki. Kandi ubwo nibwo bukomeye kuruta abantu. Ubundi abantu ndiyo bazabahindurwa n'ibyo tuvuga, bazabahindurwa n'ibyo twabaye byo. Kandi ibitaraguhinduye tugatekeza ko bizohindura abandi. Never ever. Kubwira abandi ngo muze mutanga icyacumi uzuciba ni ukumena amazi ku mugongo w'ibata. Kubwira abandi ngo ntimukaza musambana uzusambana ni ukumena abantu cyane. Ubutumwa bukomeye kuruta ibindi byose ni ukuvuga wewe, ni ukuvuga wewe uri ubutumwa. Arandika avuga ngo sisi ni barua ya kusomwa na wa tururwandiko. Amen. Hari igihe satani igira inzira zibiri ziza mu buryo buzo. Hari igihe ari ziza iri Rusufero, hakaba n'ikindi ziza ari satani nyine. Igihe yaje ari Rusufero iziza mu shusho ni ahandi Paulo yandikiye abakorinto aravuga ngo rimwe na rimwe ngo azayigira nka marayika umuco. Kumutahura biza bigora keretse uri mu mwuka.
amen. Akaba n'igihe yaje ari satani, ariko ni ryari tuzatumenya tugatahura yaza ari satani, yaza ari Lusiferi, n'igihe tuzatewe niyo dusenga mu kuri no mu mwuka. Amen. Niyo dusenga mu kuri no mu mwuka. Yaza ari Lusiferi tuzatumutaho, yaza ari satani tuzatumutaho. Kwamamaza ubutumwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu niyo shingano yasize, arabwira ngo nuko nahawe ubutware mu isi no mu ijuru, nuko mugende ku isi yose muvuga ubutumwa bwiza, ngo abazabwemera muzababatize mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, kandi ngo nimumara kubatiza muzabigishe kwitondera ibyanditswe, ngo ndi kumwe namwe kugeza iteka ryose. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Data nzamukorera nacyogora kwiza ubuntu n'urukundo afitiye, mirimo yambaye ni nyirangiza, zampamagara njane mu ijuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kandi ubwo butumwa tuzabuvugira hehe? Sha magnetike sha tuzovugira mwege. Yesu yaravuze ngo tubanze dutangirire i Yerusalemu mu wawe imbere yawe n'umugore. Mugabo ngo yigeze kuja kugira pasteur, mwaravuze ngo pasteur uzubona nzoja mu ijuru. Pasteur asimbise bwanze ugende uje kubaza umugore wawe n'abana bawe ari utangirira, ngo washika baza umugore n'abana ngo bamamuseka ti wewe ahubwo uri mu kuvayo tuwawe ujayo. Amen. Haleluya. Wewe kurajayo, wewe nebyawe kuravayo ahubwo. Mugabo aja mu butayu aja gusenga, arasenga ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ngogeze ukwezi kwa gatandatu ngo aragaruka. Wa mugore n'abana ko murabona gute ahubwo byibura utangira gute hari agacu. Ubu Kristo butatangire mu wawe tukaza wifatira abantu, tukaza wifatira iki abantu, baza umugore n'abana baguhamye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ubanza uvuga ubutumwa mu wawe, kandi ubutumwa bwo mu wawe ubuvugisha matendo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Warasasubirayo aragenda ngo asenga yanda atatu, ngo agaruka ati yeme ko muri nambaye bize gute, ati inondo aho ugeze nyine hari cyo twigisha. Umva Bwana Yesu asifiwe. Urugo imiryango yacu idutezeho ibintu bibiri gusa, si bitatu, bibiri gusa. Nubikora uzobikoze neza. Imiryango yacu idutezeho ibintu bibiri, n'uburere n'umurage. N'uburere niki? Umurere niki? Nimbuto tuberera. Umurage niki? No kubaraga gakiza kari muri Kristo Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Omana tubana n'umugore wanje, tubana ico ngomba bantezeho ni ibintu bibiri, no kuberera imbuto nziza, hanyuma nkazabasigira umurage azabasigira ngo kusigira n'ubwe tagihari, no kubasigira gakiza kari muri Kristo Yesu. Umurinzi, ishingana y'umurinzi mwiza, y'umunyamasengesho mwiza asabwa kuvuga ubutumwa bwiza, kandi ahereye mu wiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Atukuze Mungu. Amen. Tutoriye minute. Ejo bizo tutoriye. Hano vindi mbarutse kuzanira ko tuzabuza. Bwana Yesu asifiwe sana. Konjewe ndi busoka apana abayumbe, twege natangire muri busoka gana mu yumbe bujeje ubundi, je ndi busoka. Naje kuba buyumbe ejo bundi ntusa. Amen. Cyane. Ubwo buzima bwanje. Twabanye na muzehe Buvira. Muzehe aranga. Haleluya. Buvira Imana yatukoresha ibintu bikomeye. Buvira muzehe turi kumwe na muzehe. That's Karyamabe. Muri Karyamabe.
hano umunsi nakubonye. Ese ngiye kuririmba kandi mfite amagambo menshi ntoyamara. Haleluya. Nifata amagambo kuririmba n'aya magambo ari hano nzoyamara gute? Haleluya. Wa munyamasengesho uri ahangaha, wewe wisuka ngo uri umunyamasengesho, uri umuyumbe. Inshingano ya kane ufite niyo kwamamaza ubutumwa, ariko cyane cyane matendo yako. Yesu yaravuze ngo abantu nibabona imirimo yanyu myiza bizabatera guhimbaza Data mu ijuru. Nibabona imirimo yanyu myiza bizatera abantu guhimbaza So mu ijuru. Situmanuka toya Kristo mbele za Mungu. Haleluya. Nkunda ubunyamaswa butatu nkunda kuvuga cyane. Nkunda akanyamaswa kitwa ngo iyo bita ngo ni toriti, agapfunya, n'ikijongororwa, n'igikeri. Ibintu bitatu. Kimwe cyose dakenda kimvuga ijambo rimwe rimwe ko nta mwanya mfite. Ijambo rya mbere, akanyamasyo cyangwa se agapfunya kagaragaza umukristo utaramaramaje muri uru rugendo. Kagira ibintu bigera kuri bine biza kagora, ariko kamvuge kimwe. Ijambo rya mbere, nkaho kabera ntikaramaraza mu rugendo rwaho, gahorana amakenga kazagenda kwitiriye. We never know. Nta uzi iyo biriyo. None uzumubona yafashwe, ariko ejo ugasanga umuyumbe. Reka ngaruke. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Igikeri niko kanyamaswa kaba mu mazi iteka ryose. Ni ubuzima bwayo kigora mu mazi. Ariko gitangaje nico kigira amaga kuruta izindi nyamaswa zose. Bahora mu bitaramo, bahora muri haleluya, ariko hanze barahanda. Bahora muri haleluya, bazababyina ibisirimba bitanu, bagateraza haleluya. Amen. Ariko ubuzima bwabo hanze mu miryango barahanda, muri quartier barahanda. Bagira umujinya w'umurandura nzuza. Bazarakara kugira ngo none simbizi nakagusha. Nzo kagagusha nizira karikarizuza. Kurakara si bibi, ariko biravuga ngo nurakara ntuvukire. Kandi ngo nurakara tukakora icaha. Kishongororwa. Nacho kigira bizisi kigiranga, ariko kigira iyo kiyakigenda hasi kikurura kiza gisiga terasi. Ntumukibona? Hari kintu cy'urukonda kizagenda gisiga hasi. Nabayumbe nabashumba nabaki bose, ariko abo banyuze bose bazasiga materasi y'inda, terasi y'amahitiku, materasi. Sisi tumanuka toya Kristo mbele za Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Pamba ariko umunyamasengesho nk'umurinzi mwiza ni umuvuga butumwa. Zavuga butumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwo munyamasengesho ni impamvu zituma abantu baje kuri Yesu, si impamvu zituma abantu bava kuri Yesu. Haleluya. Ahatuye nakorera ni impamvu zituma ni umuririmbyi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya we. Ariko ni mukubazwa n'abaririmbyi abamukora bimperuka ye. Amen. Baririmbyi n'abavuga butumwa babiri mu kategori y'abavuga butumwa. Haleluya. Abaririmbyi ba muri kategori y'abiki y'abavuga butumwa. Ariko umuntu akaba muri korari akaririmba, akambara mini, akaririmba, akazagenda, ukazumva ngo ngwe. Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe.
baje kubyica bakavuga ngo ngo Imana ngo uzireba ku mutima. Imana uze ntabwo turi Imana, twega turi abantu. Turi Imana se turi bibirinyo. Imana ni izireba mu mutima. Siko yabwiye Dawudi, niko yabwiye nani Yesu. Yabwiye Yesu ibwira Samweli nakwira ngo Samweli ngo sinza ndeba ko abantu bagira gute bareba. Abantu bareba kubigaragara ko nje ndeba ku mutima. Amen. Turabavuga butumwa. Ariko babanza kuganiriza, tubanza kuvuga ubutumwa tuvugishije inani. Matendo mema. Tazama matendo. Tazama matendo. Hallelujah! Bwana Yesu asifiwe. Hanyuma inshingano ya nyuma nja kurangiza ibintu tuzobikomeza ikomeye cyane. Ngo ashinzwe haleluya kuzahura abandi no kubarokora nk'iyo Satani yabarohamishije muza. Ariko iryo jambo rakomeye. Inshingano ye ashinzwe kubarohora akabakurayo. Umuntu yarohama muza akamubwira ngo mwene data vayo, reka gukomeza kumugotora. Amen. Haleluya. Turashaka ngo tubohoze abo Satani yagize imbata. Haleluya. Ababaswe n'ibyaha by'ibisambanye bakabakurayo. Ababaswe n'irari bakabakurayo. Bakavuga ngo vakabakereka inzira. Cyo tanye Paulo yagaza senga kugira ngo umuco wagakiza nabo batambikire babone. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bibiri zivuga ngo abahinduriye abandi kuba bakiranutse ngo mwijuru basaka nk'iki kinyenye. Ariko twebwe ibiriho no kubona umwanya umuntu yagwayo twagwayo duti hareka niba turi kuvuga ngo ukiona lele niombe magonjwa yananiandama wewe niombe. Wajua nimekawia kupata mtoto niombe. Ndoa yangu imevunjika wewe niombe. Ujue kwa maombi yako mimi nitasimama tena. Ujue kwa maombi yako nitabarikiwa. Hallelujah. Zakarias ndamukunda cyane. Nkunda Zakarias ndamukunda. Zakarias ngo akizwa amaze gukizwa ngo yasomye Bibiliya inshuro 250 atarahagarara gatuti ngo abwirize. Asoma Bibiliya inshuro 250 ngo asoma ibitabo 1005 ngo abona guhagarara gatuti arabwiriza. Bana bari mukizwa yamara kwezi kumwe kera ngo bayimuvuga butumwa rurangira. Vuga ubutumwa rurangira. Ngo musta. Ibyo haye vuga ukoze umva ninkaho bita. Bintu yagiye tera ahantu yatora gusa. Amen. Icyo darengende kuvuga yavuze. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Arimo yandika igitabo cyitwa ngo ni intercession, le chemin d'intercession. Andika ijuru y'umunyamasengesho, umwinginzi. Haleluya. Yavuze mu bwoko bw'amasengesho atandatu ngo azakora kumana direct vuba cyane byigusa. Amasengesho uburyo bw'amasengesho atandatu azakora ku mutima w'Imana uburyo bwigusa. Isengesho rya mbere ngo ni isengesho ryo gusaba imbabazi. Vuga Imana ngo Mana mbabarira. Nakoze ibyaha. Mbabarire nanane. Sinshoboye Mana we. Dorukundu ngira ngo nkore ibiziza bikanyitanga imbere. Ubwo n'ubwoko bw'isengesho rya mbere uzakora ku mutima w'Imana. Vuba. Isengesho ry'uburyo bwa kabiri ngo ni isengesho ry'umuhigo. Cyo kugira Imana. Mana nungirira gutyo. Nungirira gutya Mana. Nzokumva. Nuko bamwe bazabahiga ntibahigure. Kandi biravuga ngo uhiga umuhigo ntuhigure. Ngo biratwa no kure gute. Baryamye uharurira ntabizi ukamurira. Iryo sengesho ngo rizakora ku mutima w'Imana vuba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Muri makeya reka ndagirangaka uburinze kugira ngo tuje gutabana n'ubushikitara makimanutse kandi nyine niho tugegitanga giterane. Ariko umurinzi w'ikike muri make ngo ni umuntu ureberera abandi. Ni umuntu ugira gute? Akogira gute?
akagaburira abandi numuvuga butumwa akabarinda ariko muzosoma amagambo ya Samuel mwene a muri Bibiliya nkunda abagabo bose bakoze Imana bakunda ariko Bibiliya ngo bitwariza Imana ibongo ibihume by'Imana tukibwire ko Imana izogira irungu iri kumwe na Yobu na Daniyeli na Noa bihume byahumije babandi Paulo ageze Sira bageze Tesalonike ngo abitse Tesalonike bahimza gakora servo ngo nono abubisi bihu ngo nino bageze gute bahageze banesa sifiwe nkunda benshi ariko cyane nkunda abantu bagera kuri batatu kuruta abandi bose hiyongere wa kane mwisho umudamu witongo ni risipa Samuel iwe nkunda wa mbere mwene a mukundira ibintu bigera kuri biga agira amasomo arindwi tso tumwigiraho ariko so mukundira n'ijambo rya mbere ngo uhereye idani ukagera Berisheba Isiraheli yose ngo imenye yuko yarundukiye mu banuzi bw'Imana cyakabiri ngo Imana ngo ntiyemeye kuko ijambo rya Samuel na rimwe riguhasa cyagatatu kiza kintera ubwo ngo ashaje ageze mu zabukuru ngo yahamagaye abatware abagabo n'abagore abakuru boroheje ngo bashishiro bose ngo arabwira ngo nabanye nama nagendanye inama none ngiye kugenda niba hari uwo nahemukiye ashira ukuboko hejuru Isiraheli yose yo hari bamwe hamwe n'umuryango w'iwabo ntiyoshira ukuboko hejuru mwasekuru kure tiyoshira ukuboko hejuru kuko azi ko ibisaza akora batabyemera umugore n'abana ntibamwemera se na nyina ntibamwemera abavandimwe ntibamwemera ariko abwira Isiraheli ryose arabwira ngo niba hari uwo ngo baravuga ngo imbere yacu Samuel umeze nka marayika ariko Samuel ngo yigeze gutarama inayoti y'irama aratarama kwa kuri baraje ngo aratarama ubutaka burafatwa ibiti birafatwa ibintu zose birafatwa ngo bukeye umunsi umwe Dawudi ahungira irama y'inayoti Sawuli amenya ko yahungiyeyo ngo yohereza abantu bo kumfata ikicoro cya mbere ngo kigere ku butaka Samuel yataramiyemo bamafatwa misyo barayibagirwa Isaka abiri kiragenda kirafatwa nabo misyo barayibagirwa Sawuli ati ndiyo no digendera nje nyine abatipe ni gutuma ntibagenda ngo ukandagire iwe ngo yamatangira guhanura ngo arahanura bugeze bukishe mu gitondo kandi yambaye gusa icompa ngo Samuel aze muri uyu muhani ngo atarame hano hahinduka isayoti y'irama icompa hano ngo hahinduka Samuel ariko Samuel zomubona ye Samuel ndamukunda nigeze kwifuza ngo iyo je kuba nka data wacu uziwe ukava muri data wacu ariko nasa amen kundi wa kabiri Dawudi mwene Yesayi Dawudi amaze gukora ibyaha yabwiye Imana amagambo agera kurani ariko vuge mwabiri ijambo rya mbere ravuze ngo nubwo nahemutse Mana nubwo nahemutse kicisha Uriya ngasambanya umugore wiwe ariko tungureho umwuka wawe nakoze amakosa nayakoze ariko tungureho umwuka wawe icyakabiri ngo ntunyemera kuva mu nzira zo gukiranuka ntiwemere kuko va mu nzira yo gukiranuka nubwo nakoze ntiwemere wa gatatu nkunda Paulo ifizi ya Yesu Paulo amen yewe Yerusalemu we nagushiriye habarizi kw'inkike yema abibusa Uwiteka muramenye ntimugahweme ntimugatuza kugeza igihe ibujumbura hazahinduka ishimwe mahanga uri mukurya amen haleluya nashize abarizi muri uyu murwa tugatuza ntimugaceceke kugeza igihe Burundi kugeza igihe ibujumbura hazahinduka ishimwe mahanga mwakira ijambo ry'Imana twongera amashi kubw'ijambo ry'Imana bantu batuze materaniro ntararangira ubundi twakiriye komisiyo yadutegurira igiterane
perezida vice secrétaire n'abandi bose abahageze. Imana ibahereza umugisha ku bwitange no kudutegura ibintu byiza. Imana ibahereza umugisha. Mbabazi natambuke tuvugane. Twakiriye Moses nawe turashima Imana ko yamurongoye. Amashi menshi twakira Moses, kaze cyane. Yes, tuzamura icuro cy'Imana bari mu materaniro.